Amal ken yam ka nazyal kontin ba report me bajeleng. Tekon ke report, very important report. De kon linga ta dana che to ko je dor shal ka mo Jonglei state. An kor ko kon linga tam ko mo to dor shal ka bor. Bor je jojo gwano te ka kor mji to tin ka jen shanga baro ka pai waro ron ken dang ro jan dang ro de diech. Shalar no dor shal ka me bor ko la reak and then chi kor shalaro che to tin. Kari ga mo to ko ke Sunday ka changdar yan to ko mo to ga jaman bur Ramadan keva ke Jonglei Dr. Guy Cook Dr. Guy Cook Ramadan la governor kari ga paneji to ga wa jen she panic ke dwal mi dit jen non kan ri konti la jiwich Gwan Michalar no security force she respond keripon Michalar ke chicken Gwan Michalar no cha rebel group cha kan enten kajen area ente borteten rebel group mo chalar ken chiga chobre rak jen bor rebel group chalga ken red bell group and rebel group mo red bell group yo ja chikon yal nganya wal jen di ke ngene jane tin charin group lo ke de ni chala ka red bell group no chire ga mo je tuok re dwara mo shal ka mo bor wari tuok ka marol market ka capital of Jonglei state marol market jen gwada la kwakla ka kwakatin non jen gwada tuok rektin wan wen money what local authorities la jikume Tikare not kajan chalke marol market. Within marol market and Guadam watch red bell group chicken security for chicken the target. But Kenyam a security for Jaka can Guadam or can go red bell group kajan bonamo ka marol market. Me take a querin Michigan and a red bell movement, Mitiram chicken and then they can go no bikana naki bikana kaf watch security for chare and malpin and wana mo ko go ka bona red bell group shi go and go ni gwada dana chara ro kap ko meken chare and kalpin wa mi local authorities ne ko take a long ke take power ke take a bomb mi shi ka we shi kan din da to shi kan kanen no red bell group kan ke din ka din ka bor community kana wa jen ka kajen kuma kim yadit ke de control kan mo ke ni bonan in the first place but charen kul wo chikana goro bi kan din ka bor community bi kana ga gwade chikin yintin ke ni SSPDF dar chal ko mo bor ka bor ka Jonglei karo mi chalat gwaseme Simon Ozdol jen Ramadan la Jonglei state minister kala da local government right ke radio tamazuch ko government chi korche to en security force wa chicken de men chicken gwach no chicken de men chicken ga gwach ko michi de ne ke security force chaga jagre ka dor ko gwal chalga marol market ka wiga ba ka ki de ko larano chere ka la gwada na ko ngwaktin chaga jugo kuma no wi agora red bell group man mi chaga jeka chaga spotted bi alar kapaka no wa kan nen kuma chaga lalar no red bell group chiga chup ka market chiga ben bor ate ka mi chaga mo marol market chari por mo cha kam ka chaga jugo no members of red bell group ka re kan tama wa jen shwa de ni tumwan shwa ga deploy kajen marol market mono shwa market shwa tian kelio ka report chala da ken ikan shiga ma chicken yuanyal okay yeah wa kan ni konti la red bell group taken when mo charen malpin ka shuk de ni tin kola de ni tin te ka Jonglei ten cha nan ka marol market wa chu kan ma chu kan yuanyal
maje mo yat ke jen yale ko binarin kula bar Red Bell Group ba kula ngach to ma yan nel ka market me ngai kon yale ne me chikku mi jade lat gwad la busy market like that michi te local community tin ka tiang ka bit ke tel mi jeng malat ke chikku mi de wore de bakala o yan mach but they did that chi minister o chejalat en Red Bell Group ngai kon yale no ka tisha recognize no ken ke ji community ka tin no ke ne de kon la bor community la dinka bor no so michi na me gwada shi ne da take kan maji kan yuhan alwai na ran bar ka shi kum lo tin bajo kan o yen lo nyare market ka che to so that people should remain calm de koren palpin yang gwasa mo we are lot of business no kun mission me kan de kan ka report kan no but according to report Charlotte ne the content when mo okay mecha kalingo kay report shano ne go kene shane dang die shakanak 5 people were shot ne dang die shakanak but kan the quantity report kara dio to mazu kanalat no take aliam chito kala ne no chana cha mu ka board but they did not specify the exact number but kan ne ko kene content when mo kala ne ne die shakanak ramkel mutaka bor mlaran which resident Mshal shode a chol jen she right kene de konti la ji radio tamazuj jena konti ne me ling kay kene shune dwala long jene panic ke kwite kada jena bor is not safe anymore jena we feel threatened lo take that take a line jene go kene te bor ba jigan la de wone ne and wone de content to kor wa e kume chicken members of Red Bell Group tinteka tinten wenamo tinte rey kamarol market wa chicken ga yuan maj wan gwad mo to kwer Red Bell Group teten kweren chare lake mamer tekere hotela kamarol market tekere je mitken ka kwen wa mi Red Bell Group ko tiga miten wen mo cha security for chaga tip up chaga mo chaga yugo no Red Bell Group kare hotel ka gwad mo wiatin jen bedian nen Kennedy tini timen ku kona lar ni ne lat kenen o ken chiga maji kana yarnyal no ken doy ken Red Bell Group doy ken ka maj rey hotel ka jen gwada na chike tokten ka chana cha moy bot ke na chigi luten bat ken ku melar na chigi lu chiram kel activist Edmund Yakani jen permanent civil society mangai kelung activist jen ke director ka organization Michal ke community empowerment for progress organization jen che rochelat che wonin che youtube okay ka kujen confrontation che tuok ta ko che la kam Red Bell Group kan ite kontila dini SSPDF okay a jen men che tuok dor shwal ka me bor a jeni ring medit a jeni jena a national political crisis a jeni mutual ke frustration ko na chiga ngwankaro ko ntame re wicha kwermen da ramdan kuna le right men no ka charge gorno de ja kwan la kwan kana ran based on interest dana be ka kume so kuje mone la ramana kwan ka cha no community karam mu cha kwan yo chikan bana no gono ken let ken ka jiwe kel bablane is interest ken a party interest cha community be dir ka tigdien ba community ba kan nak morale kene ko ken nakamo then yo chukumu shabe act kuma shabe respond yes kuma they are good in hiding things they are good in tellings or talking on social media or addressing the issue without implementation and again they are being known to make sure that any information mishalat taje bangach lakin malakan ka rit they lack mixing information they never tell the reality from real anu mutte mi to la to kan yin goro ba nga chimilat kan no tel ne da bar ke na ci liu within ajana ta da na to ko je gwasu mene ku me te gare ko ku me jara mu da na de mal de jino mal de no de community ka kam watin kon gor ken ka ganka
michi morle che ben bana ba ka bana ka jana sha morle cha je bugang cha morle cha je buju kono mle jena mo mujek they just simply live it like that chana ya nak bruna the bit e che talk how ku kan le gorje no be community be ka react ka community pangen chika duar community ngai kan mananan go akatik so the government should listen but government media ga nega ba kula la government di so jen mlin kono te Red Bell group cha kume maraika mo Dr. Gai ko chika na gor okay lokana so na me ring mutogan winimi ci jen wude me che rajano na roj civilian ya ka kwa potak ce laro security force akalla na malaka ci goro na karodian kana ano bikane din kontila dini Red Bell group bikan ka target gwami mo donda te ka duwa mu do kare ala je ka je de ka let kel bikala wannan ne ka na me wace chong je ka so jo me dar gwano de nya ye kel ana ban jikala radian ya te ka mal bye bye